درنا PKK سجارة قلما صور داسر ناوي من جبوش بلاهن كي حسب مسا مش كسينة ذكر يعني كده تقول شيء استرسي واند شوم يعني أباني PKK إجا قينات حساب وان رابو قلما صور داسر ناوي من سجارة قامي أيرو بكوجن وأسباب بكوجن أما شغل من انتقاد ديرك يبون يعني جند ديرك يدبون ورا حاصل ما قص تعوز ماجي ندوان ووان جي تسقنتي در نكت في الشام PKK از شوكت قنايم از لاوي محمد لاوي قاضو لاوي ريوي لاوي شاموس ور حاصل شاموس لاوي جلال لاوي سعدو لاوي بشار لاوي ملا عمر لاوي عبوي اصلو نسل ما ام جادی امانش گرگری هاتن زمان لها جادی امان گرگری هاتن ام هاتن گند خاروک گند آلی مازی داغش مازی دا خاروک شرد بیشه قبیله olarak da ام عبوین قبیله ما ام عبوین جوی درش hep dağılmış bunun vesairen sal katına arı zaman katına arı hep dağılmış bunun babı haşta dahar jur da jabala bunun haya hatını kalime jivi kalime kalime revi ev o seha برای خوبونه تباوی چار برا بونه تبا هر چار براجی لفرن لآنا لقرمه سنة 87 ده ام جعرده گنده دیرکته جسماقی ام رابونن هاتن في ولاتي ام هاتن في ولاتي طبيب عربي ولا اقربائي مال بيدري وما تفهف دو ام لفر ما با گنده شين كريه ما گن شين كريه طبي ما قلت سبب ما قلت شين كر سبب جهالة الدنيا يبو يعني جبوهم بريا إنسانا أم مجادلة بإنسان أربكن خدا شاورميش كر عالي ببا خدا قلبان طابي نيتي دماغي هبوي قسمة نصيبين بجي في حسابي بابو بشتيك أم كتن في دري و سقنتيا ما الدنيا بر باشا مش كر جوي سقنتيا ويا قشخوا دوي سقنتيا الدنيا إذا الحمد لله ما زرارا خجينا دي ما چه زرار جدی ما کارا خوش جدی قصد زرار ما جه ندیه ایا جبوگ ام جبریه خرابون بدره زمان بریه عملی بون گدتیا وی وقتی او آنا فرق لیب گده گندکی کسی جبوگ گدا پف ندشنی اخلاق انسانا اوان گدا کانا به هفر دلیستن سبید حیاء ایواری شخوا کشتن ابو پریمه ام خاص بون بريما ام خاص بون بريما تك راسكي ابو قدكم ده عمريت ده حفصالي حيصالي بو امواني السبيدة دقريان حياة دو ايفارم دباتلي ام دهات المالي ديامة بابي ما ندقو وش كوهاتن وش كده بلا خرابيد قلبي خلقي انسان اتنبو خرابيد قلبي ملتي اتنبو جوي خرابي ندقو قدم ما وي هردارك لو خلتشكينين السريوي او سقنتيا خرابية اتنبو هر کس وکبو اقربای نه اقربا باشی داخل بچعفه اقرباتی الهفدناری گندیتی بچعفه جیرانتی الهفدناری بوی حسابی کاره که هوا تف بیرلک دکرن عالمه یعنی ملت وی دری وی زمانی خوش هف نفدان آلیدان یک جه گندیا کی مهبو جرد دگوت سیده برو دگو سیده برو هستایی وی نردوان شکره ناوی نردوان آجر دگوت سلمه یعنی پیلک بگو را زلمانی ایرو دگو پیلک نردوان سلمه یعنی وانا هر سه زمان جید هاتون گوتن سیدوی فقیر و دار لها خستا نردوان شکره تختینی شرک جر دگوتن مزریف تنکه ویه بتفشو که خو قد دکر راز دکر جبوگ آب لسر خانیا باران بباره بطون تنبو جبوگ او اول سرخانی بیری ترمیش نبه بهرکه خوستایا سیدی بروجی ابو هر کس برداری وی بو فق چه دکرن فقش بو چوکا افتل چه دکرن جبوگ چوکا بگرن مزفتانی بروان فدکر مدگو در بر چوکا که دا گدنن گاوا چوکا فقا که کتا اویا
وقت دنیا تا دا قزمیش کرد ام لدوه دریه سیده برو گلک جارجا حنک بمده کرد دگو ولا گلک کن شعبه خواب بگیره حیا فقاوه چه ببه یانا نا فقاوه خراب ببه ایمجی گلک و مجی قیور باور دکر ام بوی حسابی موی جانا خواه درواز کرد دبو زمان پالایه ملت بداسه بقیناغا پالایی دکر بگا جود دکر پشتی گا درکت ایجا حسب به حسب تکه جود دکر ترختار در تو نبونا ترختار هیچ تو نبو آنی و ساپ خواه به شلا دکشانه به دوا شل دکرن وقت تورباب کلکه و دروتن اول سروان او تنانال ویک دوی دکر به دوی تانی بندره والا دکر بندره جی هنگ به موشنه بو هنگ به جرجره بو هنگ کاشی حیوانا گیره دکر یعنی به وی حسابه پشتی وی گیره و جرجره درکت و شونده هر چو بو مدل ایجا ترختار درکت گاه هلات حسب جی هیدی رابو بون ترختار پشتی ترختارا هر کسی جی تو نبو حتی مروی خودی عرد حاله وان خوش ترختاری وان نبو هر کسی تو نبو پی در پی حیات زمان 80 شونده ایده hemen de her gündü de traktör çiğ. Konağa 4 saata em peya dağıtın der ki peya makine tünev. Demi batana ve şevel der ki bimana haya me işek yuha. Navi günde mesmaki ve haya işek bata meşandın ve şevel duman. Ya jbo resmiye i qawraqa ki jbo erzaq ji sale derbeke şeşim ha derbeke de çun bazara. Her dün her onu ki biçana bazara. Bu hesabı dudam meşandını pişti icab makine kat nava halkı hedi servis çebu. İcab go patozak derketi qara patoje biri. Mesela 7 saat, 8 saat, 10 saat push li patoze qara patoze de qissada dikir kav tava ganim de cid tani. Gundiya tamam atali hev dikirin bu saate henek 20 saat henek 40 saati de qara patoze. Da arada 4-5 sal derbasına bu tarih olarak tam ne bilamı. Govala ija patos ki derketi goj hev digarine. La millet govya çuqatçki xoşiya wala via ve patoze emija ve bakın. İja patos tani millet pirek zarok tev düşün hindi ya dugo hamat sab davi hindrevi o tane de her hel ki kadar hel ki. Millet va bir acemaydı ma. اوجی سراکی نزد درباس بو گواله یک درکتی توقات تذکر رموقی و تنه تذکر عمباری تیل مالا تفالات منت ایجا هجومی وید کرد فقط لچند جا گو تک تو که بیچرا درکتی کسی ندیه ملت ایشانی چفلقی مزن چفچی مزن دیبون فقط ایوا کاما مهپر ندیبون اوجی آنی درکت گواله ایجا تو بیچر daha درکتی گو پاتوزانا درکتی اوجی عینی بیچره تنه تا دچنه کاتا دکر موقع تنه تجی دکر موقع آیری دپه دکی تینی مالاتا وارد که بوی قایدی ملت artık van merhalana gışira derbasın. Tabi ایجا van پشی van merhasalan beri van merhalane tekemini degera insaniyet de ve vakti ban başkam. Dedi مگافکا دیجی گو مگو کی گدی گنده کی کسی الگدال هف ندخست دیو بافجی بو گدا ندخیدی هیچ ندخیدی نه اقربات یا گندی تی گدی وی گندی تبعینی مرسله دم حیران انا گدی بران الهف دخم تبنا برا پفدشن دوی هر گدی لو بد دمگی دگر نما قیمت نما خاطر نما یعنی حیا ادب تربیه جنابا وی خلقی جنابا وی ملت رابو هر چور رابو ام کتن varlığa dünyayı tamamı alemi kat varlığı hissiyat kaybı vendab deger vendab hatır vendab yani dost babu kala ortalığı rabu ana tuşhabuna dünyaya millet tebce zenginliğe fakire herkes varlıklı herkes bu apartmana dönüyor آوی گنده گانا هم هاتنه سنه 87 ده 18 گند ها سر وی گندی آوی آفتو نبو بلگی بیر بتون تو نبو انا حیران تول هر گندی دناره
تو هر گندی ده نره آف ده هر که سونتاش مالا لیخستنه ای عرضا لیخستنه ده ماله هر کسی ده آف هی سقنتی آوه تونه اما دگر انسان قایب ده روب رو قایب ده روب رو قایب ده فقط انشالله پیش ده هر کسی دگر خوفان بکه و فقر البار رب العالمین مجبوری و فقر یعنی نش کیفی تا زاروکتی اوینه کی و وقتی هبو جرد گوتن چره اب شاقولا دلیستن بکابا دلیستن اب دار جرد گوتن جتی گدکا یعنی واب گد دارانا وا قد دکر توش دکرن و پی دلیستن سبت حیای واری که داره که بخستا بوی حسابی بایا بی زمانه که حیا میاش من بیر بر هر کسی وان گدکانا بوی صنعتی دلیست مثلا لگون مبخوا دبو زفستان پالی مالای ایشه پالایی بقد یاشینده بسه بشا به اوینه دلیست زاروکا آیری خورتا آیری زلام ایواکا دیاشه مده آیری یعنی هر کس صحی وان بله بود و اوینه دلیستن توپ چخو تو نبو و داوی توپ درکت یعنی اولاوی توپ مرسلسی تو نبو جرد گوتن چارسه و کبر کی ویز دانیا سر کبر کی او دبون دو سه چهار حب او جاوی کبر داوشانداش بی کبر کی لیخستا هناك دبو معطا هنكا قاوا كي اللي خستا دبو معطا وان اوان اجاوي معطا وان در كان يعني اجا او دماد وي قلاده كان سالكي ويجي ليسن بشتي وي اجا فادارانا بجتي هركي دار سري وان توش ذكرن وين عرضيه بابي تهاب اي كي عرضيه جت ببايا نافي وي جتي وجرغو بوي هاوي قدكا اويني خو درواز ذكرن بشتي اجا دعوتي ولاتي مادي عيني دوي دوام دکرن دعوت هفت روزه هفت شبا لیده کتن بربیه تمام ملتی چوراوی زمانی به حسبا بو ماکینه تو نبو هر کس دعوتیه و دعوتی بو هر کس ایجا تابی دعوت جاهلی بو پیرک و ظلامه تبهب در قصین تبهب بازده لبرد بلوری بو دولات مدد دفو زرنه تو نبو لبر بلوری بو لأف بر ساز و جرد گوتن رباب کمانچه بزمان تركي لبروين بازدا أرا كده إيجا عالما وي وقت زود عالما قوة لا بيرك وزلام قنانه قبرا تفاها بازنا ده تمام ليسكا خبرا بكن اويني خبرا بكن فقط برا هر كشخور آيري كيف وزوقا خبكن وبوي هاويجي دوام كرن دبو زمان عيدية إيجا عيدي هر كس دهات جامية بشتي جامية و عیدانیا هف بکران دکاتن سری یدیدن 70 قدر عیدانیا هف بکرانا اوه ببانا سه نفشا گدک با آلی کی مال و مال خورد با آلی کی زلام نورمال یاشلی آلی کی ده هر کسی مال ایجار اصول کی دوی ولاتی ده بو دگو کی بری نام بده خیراویج آگوندیا گشا بیتر ملاش خور نب آیات و حدیث خور ملت گورا قافی خور یعنی إجا جوي عيدي دقابا دبو عيدي هركز دهاتن جامية وي لميجا خو بكرنا ساعتا لميجا تشو وقت ويا وي لميجا خو بكرنا لميجا خو بكرنا شون دا وي هندري لميجا دا تكبير بدانا طابع عيديا قرباني و تكبيري وي زيدا بو دا عيديا رمضان دا تكبير وكا عيديا قرباني نات هادان ملت ديما قيواني زاني بو اوه تکبیر خوب بدانا اوه جاب هفر سرائیلن عیدانیا هف بکرات هندره جامعه ده اوه درکتانا بسه نفشاد بون گدک با آلی کی دگریا خورد با آلی کی ده زلام مزم با آلی کی ده اوه بوی هوی عیدانیا وی گندی تمامی بکرا لهر ماله جی گرانان حاضر اجا یکی می حنک دکر لا ما دگو هون میر بسبیوی نانی بده ما هون آنا داده ما نانی پینجی مالی ما دگو نکاکشی بخون ما اره
ابوی حسابی ما عیدانیا ملتی عیدانیا خود کرد ایجا الحمدلله عیدانیا ما هین دوام آمی فرا هین آن هاجی اف عیدانیا وی گندی ویاوی دوام ایجا پشتی سنه 87 ده امجوی ولاتی خاطن ویدری ما عینی وی حسابی دوزانا گنده خواه ما بردوام کریانی الحمدلله سقنتين نكت في ملتي مو في جندي ما سقنتين نخصني طبعا ما في جندي جي امجبي خلقي هنكي غريب امجبي شورير غريب بلا ام اهلي علي بريبون اهلي منطقه دير كده بو هم حياه كتنسر اخلاقي في ملتي مرفي ماشي تيدا بو بري هم حياه تدي كتنسر اخلاقي في ملتي هنكي زعمتي هبو يعني زعمتي هبو اجا الحمد لله جندي يعني ما كنتش بقول طيب الثانية مشاقة هر كسي ما قبول ذكر أنا شو وري ملتي ما يدو قرم ده أنا هاجي دوي حساسيتي أم دكشين يعني أم جهابرة سقنتي ما تنا الحمد لله ولا أم جهابرة باشن ودقروا قيمتي ماشي الجمع فهي درنا بقاقي سجرة قلما صور داسر نابي جبوش بلا هنكي حسب مسام مش كسينة ذكر يعني كي تقول شيء استرسي واند شوم يعني أباني بقاقي إجا قينات حسابي وان رابو قلما صور دانسر نابي سجرة قامي أيرو بكوجون وأسباب بكوجون أما شغل من انتقاد ديرك يبون يعني جند ديرك يدبون ورا حاصل ما قصد تعوز ماجي ندوان ووانجي تسقنتكي در نکت پیشامه ای پاقی پشتی سنه 87 ده ام هاتن وی داره سنه 87 ده مهنگی وی داره نری ملت لور امکان دنیای تو هنگی شعبی میشی فکری بو الباتیت گریام yani از رابو چوم انطالیا قملوجا قزاسی ملور ایش اورمانه گرد ما اتوباز کانیل وی داره ملت ما گش ام کتنه عائلجا ما لخص ام چون قملوجا ام چون قوملوجا ام لورا شغلين بايا ام شغلين سر مارته ده ام لور شغلين حيا كت هاويني انت قدي ما جو ملتي ما جو انطاليا گرم جو امي هرن شخور بلغا مانيسا از رابو هات مانيسا من مانيسا ايش کرد ايجاج انطاليا ام هاتن مانيسا اي مانيسا جي ايشي اوواي او ايشي اورماني دم اسلام ده بو ايشي پر بو ما ايشي ده شغلان يعني الحمد لله وقت يجي بلاك تبع ما إسلام ناس نكربو فقط أخلاقي إسلامي بمرب يعني أخلاقي إسلامي ما تشميش ذكر يعني ولو تبع أمدنا ناف مجادلة ده بوجي داهيل أخلاقي ما أخلاقي مسلمان أبو مثلا ما ظلم تعمل نذكر تعملها ما أصلا شو ظلميرتون أبو ولا صورين ناف ملتي ده جي مدسي خد رزكري يعني وكا أنا تشاوي يعني صورين كي ملت كي با دعوة كي ملت با الناس ما صدقك ده آرام ملت كتا أصدقت يعني بلا نفاتو الناس كرني مشان صالك كي حياة كي بينيجي ما دور ده إشي خو بإشي أورماني بشولي وإشي ما مشان الحمد لله ما تزرار كي خشينا دي جو مريبك ملاك هاتي جرجو كو دعوة معوضة در دخنو ونظام بعض هاوي فقيا باز ددن ودبيجين اجبر قبري بخخرة انكي الصورنا مهبو لا مجاب شانج مقول لا شيموس اسماعيل جنبه بو شيموس بربو لا مقولش بو خدي جربي بيجي لا مقول ازين جبر بخخي قام حياه بدري لا وانا ندرم كي وريبن يا ماتن كت الناف هاي لو الحمد لله قسمتي مجيت ابو ما مجادله خو فيها ويكر يا حيا اكي بين بيري اكي بينه ده artık mücadele her tişti jip sure sebebi PKK sebebi PKK ve hat ev durum hat serme o geleki mücadele dünyayı merkerin o Xuday alemi ahir mücadele bi dest seva ve nani لسر نابه هناك انسان پیس شهید داود بوی آماجه خاص شهید کرنے شهید عثمان مل لإزمیره دگوتن وانا حزب الله چینن
apojiya askeriye girt ser apojiya xezûrî wî bû PKK'cî xezûrî wî bû girt ser wan Osmanî me jî di wir de bi derva esker gulakê li zikê wî ket bû hawî wî jî di wir de şehîd da mecadila xwe vî hawî dewam kir feqet elhemdülîllah me zirar nedî çewra me ketin elayê me hema sirakî nêzik de ew wecê wan ji ser me rabû ew giranî bela hikûmet li ser me hinkî kêm bû ew jî sibû bûn elhemdülîllah heya vê derheqê vî hawî me da meşandin. Askeriya me 2 sal bû. Sene 80'ê de denem got apojî wir de sê cara qelema sor PKK da ser navê min bavê min rehmetî ez belag ez xort bûm simêlê me pir mezin bû. Mil dêrikê serê xwe simêlê xwe jê kir ji bo kes min nas nekir. û azatim Diyarbekir ez sinifê min ordûnat bû ez çûm İzmîrê Balîkesîr çayirê serê. Belag zimanê min jî hebû min vira serê xwe çê kir û esker ecemî serê hev çê dikir bi van makînê destan. Milî çavîşekê ji wir got qalqin îştimaya ez ser dîwar rûniştî bûm got beyefendî qalq îştimaya min got ne îştiması ya? Got bîra sonra göstereceğim min got hiçbir şey yapamazsınız. Min got qey tedî wanî wek sifiliyê makî beşî me rêjî wan xîne. û werhasıl em kirin îştimayê rabûn kin mij da me la min got vê meha havînê me kin ji germê bot me heya nêvî vekirî hîşt yaxa xwe me heya vira diqim ça vekirî hîşt min got germ e elhesabê xwe çûm êdeka mêrek ez nas kirim ez nekirim ez nizanim bi palisqê esker 400 esker dikin îştimayê êdî eskerê ecemîn û keleka min hat mêrek xeber kir ji wir da tekmakê li nigê min xist ola min jî sîlag lê xist min sîlag lê xist min nedî çi qas qedr û onbaşî çavîş hebû li ser serê min tom sê çar hebab me girt ez birim cem ritba wî nayê bîra min ez wê hêrsê de ritbe nayê bîra min ez birim cem wî komutanî got beyefendî ne yapmış milî wî çavîşî got bana me dövdü got sen niye dövdün got bana küfür ettin işi dövdüm artık küfür etmeye küfür almaya gelmedim ki. Di wê hêrsê de min got ya wek heqekî min sawirmîş nekir ez ketim hêrsê ez me stres girt wek ez me ta girt yanî ez rabûn rakirim doktor ez 45 roja di Balîkesîr eskerî hestaxanesiyê de ez mam li wir ez ne nexweşim ha saeta awlî ew stresa min çû belayê me jî di malê de surekî rehmetiya ciya min nexweş bû min derzî qulamîj dikir serûmê qulamîj dikir gedekê nû Xwedê bida jî ez serûmê lê dixim yani sağlık durumê re hinkî çika me endîşa me tune me dikir yani îlaj me dayê me derzî lê dixiz me serûm lê dixiz û du hev hemşeriya got esran ez te em te taborjî nakim te naşînin فاتوا العسكرية دو شغل وقت بيرسونال حياة عجمياتها خلاص أجي بلا تلفون تنه داش دو مها سي مها دربك ويتشاغي عس جميع سيمه نامقو ما فانا وردكن إيجار أز مقاوة مكتوب تنه بس عادز كسكي مراد هاوي مراد خسته ده ومرانا سربست جي ولا روكا شو مقوم تابورجي بك قوام تابورجي ناكن دور جي ده پانزارا گيري ماچو ده 15 گری ماشور رو که شوم یا مگو اشورد بیم تابورجی بکو گو امی ساعت نه تا مگو ساعت کشی ندم دقیقه فلی مقلامش کم مگو ساعت کشی ندم ولا اشاندم اشوم بیل قومتانی می جی عجمیه بابو عجمی کنجه وانگش گور بونه گش قطیانه ایم هین نه این توزیل دانانیه بیلوک باشاویشه به حسن İzmir خودش راضی به گوتش کته مگو از نخوش کتبم از شوم خسته کاتا مناری گو استراحتی ندانه تا امگو ولا ندانه اگو تو هی رحسز امگو ولا دبی حساب از رحسز منی حساب از ان رحسز گو یا تو دی قافالی بو کی برا قافه تا کی نرم به مدق نکر از این ز سلام بدم ولا جمر گو قنای مگو بیرم
öğlen zamanı yemekten önce içtimaya katıl. Sabah içtimasına katıl. Yemeğin ye kaybol. İçtima alana gitme. Em gotu sana hayran. Mebui havi haya acamiya mebui havi khalas bu. İcer emdan Konya Karapınarı Ateş Poligonu. Sınıfime ordunat bu. Emniyetçi bu. Lugurajı de Türkiye'de ve vaktide Türkiye'de ikinci sırayıcı ateş alanı bu. مدور جي الحمد لله بعسكرية خويا أرتا دور ده ما خلاص كر حياش بو أميت الدورة جي حفتة رجع شرشمي أتيش تكرن ماجي دورة جي أتيش هلاني ما قروم مشتكر بشتي بري عسكرية زوجي هنا نشو عسكرية زوجي جبرجع نشو إن بري عسكرية زوجي وأمش عسكرية هاتن إيش الدنيا أرتقيدا ما دست شان دنيا كر ما منو يكبو مرتاقي هذا تراكتور بلا شفريان مهين كهبو تراكتور خدام إسلامي ومني باب أرتاقي مع عرضي خلقي دقر شفت اللي غاكي مازن بذكر يعني مالور حنا حياة سنة 60 بشي وما خلقي وي جندي بلانا أقربائي ما مالها فخست درو كده سجرة مالها فخست حفطة كده مدها دربالها فخست وملت هاتنا بدوق وقردشم حياة أنا ما هون إدارة كرنش فراودا أم إدارة ناك ما دور دجي سقنتياكي ما خوش بانا لين ريق بابي رحمتي لين ريق ولا قديم مني هنك أبوكش كس ما ناكش قديم مني هنك أبوكش وخدي ما دور ده سنة 60 يديه ده ويجر أمالي خصوصا مهاتن آفي دري قرمو وبي حسابي جاتن واجي ما قيدا وانا تمام بالوانا أره Abi valla emeji sabır o tevekkül. Çünkü de 2000'e de o 2000'e haya 2005'e dahil mesela güneş sabra Rabbi alemi sabr ve tevekkül ne da bame tu hükme kime mel ve dere derbas bikra ji deste yani devleti metaxt bikra تنبو فقط خدا أو تسليد دامه خدا أب صبر تعمل دامه أو أنا جي تب عسكري فتو بنا تب فتو بجيبنا عسكري فتح لا قولار بنا يعني أمريكا وانو بقى تب هف سقندي دام في بيشا خلق وين بيشا في ملتي ما وانو بقى هفرة والله إن قروجي أدرى ضغط إنسان سريمة قش إسلامي بقى دولة إيه بقى غيبون وعسكري فتو بهفر ياردم ذكرن دقو أصلا يعني أمي مسلمان عشان بلقيد يخ بكنا برا مسلمان ده بلقيد أصلا تشكي ورا نبي روكي أبي جندي بيرا بازن أمجد بين آدم حجبرو وهي صاغ جو قرقول قمتانية ما جمر قوتيه ياما ما في شك دانن جرجو جزنك كرك في شكنا هوان تبر نده او زلام ده زمانه دربا فتو ده انا واحد حبسه ده 52 سال جزا خواري قرلا ولا لا عسكري نه ولا ما قوي قوتي لا ما قوتي ما في شك دانوان برا هوان تبر ندن ازديا برا عشرات ابدن ما يعني هر دو عسكرة بهبره PKK وعسكري فتو غايوان إسلامي ده بلغي ده ومرين كوك بتفيننا فقط خدي تعالى بدا سوا بنان دزاناش قدي خورد بهم أدبي أم 12 حب برابو 12 برابو 2 حب خواهیم مبو و 10 حب جلاو بون إيه مزن وان أزبون أزن خداي ميوان مدهاتن رحمة خدي المريم السمانة بأهل إيمان ديامة
Mevana ne dedik van gadana çu dixun. Çu xwarin birçînê ne birçîne. Aslan yani cana kalkê min rehme Xwedê Miryê Mislimana be. Ji camiriya digo xeçoka min digo qeyrcakê gedê te ji bo nam bigirî wê çer bibe qema bira ez jî bibînim. Ê halbukî berî mêvana berî zilama gedê xwe têr dikir. Gava gede têr dibû gede derdiketin ji xwar digeriyan wê bilîstana. Ê ana ne wanîne. Ê ana heyata gedetiya ana û a wê wextê tu bide hevdê tedî miletê bi zimanê kurmancî dibe ji vir û çiya ferqeye. Yani pîre ê berê pîreka gedel hêla malê bigiriya bişanda ji zilama re eyb bû. Di nava zilama re eyb bû. Ê ana ne eyb? Ana tam aviya ew kultura wê wextê tevek ana em di nava İslamê de ne dahil işte wê edeb û terbiya wê wextê ji ana bêtir bû. Di hundirê malê de di hundirê gundekî de dahil insanekî yaşlî heba ne aqrebayê te bo her kesî jêr hirmet dikir. Bigo filan kes yaşlî ye ya nexweş e tu bala xwe bidî ana nexweş yaşlî bile bile li gelek cihata xwe te pê derbas dikin. Veya diyî yani ya. Yani şexsiyê me ez lê rast hatime. Ê ama ê berê ne wanî. Ê berê hesasiyeta dê û bava jî zêde bû. Gedek dizewicî şexsê me ez zewicî me Şilhedîn gedê minî mezin bû. Sene 82 de ji eskeriyê hatim. Ew carkî gîzdî daldakê de destê min pê ve eslan. Herkes ya ne ez tenê. Ê ana ne wanî. Ana yani ana qiyasa zewicî şûn de ew edeb û terbiye navêna wan û dê û bava de rabû. Yani wê wextê ne wanî. Wê wextê tam yani teva millet li mêj û taet belkî di nava xelkê de kêm bû. Feqet edeba İslamê hebû di nava ser vî xelkê de. Dêmariya bavê me jêr digot yadê em torinê wê bûn. Pîreka mezin bû li ez torinê wî ber min ave nedixwar. Hesa bike va sana ve heft hejdeh sal rehmet kiriye. Ê ana benîşta xwe dikin nepox li ser çavê sana di xizilama dixwe tew navê zilam ya heriya tune. Ana insanê tedî behsa berê dike însan berê li ser cehaletê lêxistin bû. Miheqqiq her yek li gora wî hemberiyekî wî hebû. Îja wê lêxistinê dervekê ez havînê ez bi terextorê nav erd dirtêm. Demekî her halde min jî hinkî baximî xwe nedikir hinek tişt neyse. Ez derbas bûm tu navê vana li qarişî me tuzak vegirtine ez nizanim heya min jê tune. Havînê dema havînê pirêza hatine çinîn. Midî yekî wan hat pêşa me goşe got tu ji bo çi nav erdê re pirêza mer hat. Tu tişkî ez xwerim gola wele qusûrê ne nere hinek tayê kunciya. Kuncî susam demektir. Min got tayê kunciya ket ber nigê terextorê min pê lê kirê heqê xwe helal ku derbas. Min got nede. Pey ji mir kir ez peya bûm wele kevirek dawşandê ket xwarê. Min nedî ez bêm sed heb însan li min civiya. Sed heb ha. Dekî kevira davî wek gula baran kevir bi ser min tê. Ez wa direvim çê nabe, ez wa direvim çê nabe. Axir di wê aneya lêxistinê de deka derbê kêlkê ket ez nizanim. Çima sê hebê wan nakevin xwarê. Îja jêr dibe Osman yani bellikê wan e midî rahîştin wî û ez jî awa sekinîm. Min got ama vana
لما في أنا بمري آخر خدای عالمی کرد تشبیه ما فنای می بکش بیسیل عساکریم قارشیوان تو ناوی شپار یک تیم های امجتونه امجرد بین در طلاقی دار uzaktan در آویج مده لناف پنجاب پشتام کد اسکنی بینا من نه چو نهاد اسکنی ما یعنی ابد بالله وانا نزان دار المکتیه وانا شي هفدو فقراندن يختيار مختياري وان هفدو فقراندن وهنكي دادا هلمم هاد برنا لما مقول انا في اريد بهات انا مويش اشر بذكر ما ويل مخص انا اخر خداي علم يكر اخر تشكي بما نكر من دا كاتن ارام هذا بير اماني الهفاني اجا ريسيبيا سيدوش الا قوش ما انا قصا انسان ما تبرب خلاص كريم قوم تسرى رفي ندامت بربم وانا ديش بربم حيلا ساكني والمد خصو انا كيف برب يا ما الحمد لله انا 24 ساعه خداي على داي انسانه بلا او ساعات هاتي ناس كرن او 24 ساعه وقت هاتي ناس كرن انا اكبي حساسيتي بك ها شف شاوى دربا صوت نزانه شمكي محقق حياه ضها ينزات وزات الشارع يعني بسمعتي اسلامي دربا صبي بسمعتي اسلامي قابا دربا صبي شمكي نجهلتي اتي رابع ساعات شاشات اللي ميا بك او 12 ساعت ورد الضربه سو 4 ساعات تراكت اب روجي عيني في حسابيه انا فروجي ما يدرب بسبب تعزياي دوزا كينا في خلقي مدى درد كفي دعواكي در كفي يعني محقق قول لك روجي ما هنا دهرني يعني دنافي ملتي دا مانا حفته شلو درباس دو قدال مرقو قول سبي چارشنبه سبي ميفانيته بي ويلام قولك وتي قي بازاره این بازاره ابن ایرو چهارشنبه دوی واری میگفتن و ایرو سبه چهارشنبه میفان منزانی بلا رو نای حساب کرن و تو دکبن ناب روزه تا بطالی در باس نابه مرد نزانم چه در باس اولا الساده السلام خو لاهل رهبر تي في واهل تلفزيون مي رهبر تي في وشخصيته وعائله وفان مهاجري للدرانه امسلاب وحرمتي خوشي جواردشينه خداي عالمي ما وان وحكي حوالي في سقنتي ده مال دنياي بقيني هفدو واخرتي شي ما بجيراني بيغمبرك وخدا شو راضي بي ومسات شعب راتنا وخدا اجر خير واجي قبولك ان شاء الله